Mbahaye ikaze abakunzi ba Hash Media Empire, ndabashubije cyane kandi mbifurije kugira ibihe byiza, nizere ko mumeze neza cyane. Amazina yanjye murayazi cyangwa se muramenyereye twize kujya tubana hano, ndetse n'abakuzi ba DPTV Rwanda mwese mbahaye ikaze. Nitwa Mupagasi Mupa. Nje hano kubagezaho icyitwa Breaking News. Breaking News iragira iti: bantu mukunda Rikari, bantu mukunda Jangwan, bantu mukunda uwitwa Mucyo Anta, bantu mukunda uwitwa Jangwani, Rikari, Mucyo Anta ndetse na Rugaju Rigani. Inkuru nziza hari nuko butuvugana bamaze guhindurwa cyangwa se bamaze mu by'ukuri. Rero nemeza ko abantu bose barishimye, cyane cyane bafite abastari bakunda bari bakurikiranywe bafunze cyangwa se bari hariya ku Murindi. Urukiko rwa gisirikare rukorera ahangaha ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruri Nyamirambo, ni mu karere ka Nyarugenge, rwanzuye yuko uwitwa Jangwan, ngo ndababwira abo musanzwe mbege muzi, ndababwira uwitwa Jangwan, ndababwira uwitwa Rugaju Rigani, ndababwira ndetse n'uwitwa Mucyo Anta, ndababwira abastari ndetse n'abandi bantu, ukuyemo Umutoni Penina, ukuyemo Umurungi Penina, abandi bose, akuyemo n'uwitwa Kagimbura, abandi bose urukiko rutegetse ko barekurwa bakajya bakurikiranwa. Bari hehe? Bari hanze. Mbibutse ko gutabwa muri yombi kwa bano bantu kwatangiye tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi, bagatangira gukurikiranwa. Barimo Rugaju Rigani cyangwa se Ndayishimiye Rigani, barimo n'uwitwa Jangwani, barimo witwa abitwa ba Kagimbura, abitwa ni benshi cyane batandukanye, abacuruzi banyuranye, ariko ngenda kubwira busanzwe uzi ari umwe baba Jangwani, ba Anta, ba Rikari ndetse nande n'uwitwa Mucyo Anta. Bose rero ni isomwa ry'urubanza yari riteganyije kuza kusomwa kuri uyu nguyu 26 z'ukwezi kwa 8 2025. Bivuga yuko byagomba gutangira isaha y'isa 4, ariko urukiko kugira ngo rwisuganye cyangwa se ruze neza, nuko byatangiye kwisa, nuko batangiye gusoma ku isaha y'isa 7. Saa y'isa 7 ntabwo binatinze rwose, ntabwo bitinze, kubera ko icyari kureba no kuvuga ngo ese bano bantu tuzabakurikirana bafunze cyangwa turabakurikirana bari hehe, bari hanze. Mbibutse ko tariki 18 hagomba gusoma runo rubanza, ariko rugasubikwa bitewe nuko bamwe na bamwe urukiko rwari rutaramara kugira gute, rwari rutaramara gukusanya dosiye zose cyangwa se no kwandika urubanza rwose uko rwakabaye. Ubwo rero ku rukiko muri kureba amashusho ukuntu hari hameze, hari abantu benshi cyane ku rukiko, harateraniye abantu benshi cyane, inshuti n'abavandimwe baje kumva urubanza rw'inshuti zabo, baje kumva urubanza rw'abantu babo, baje kumva abamotari bahagaze, muri kubona mu by'ukuri abanyamakuru, muri kubona imodoka yo izana imfungwa cyangwa se izana abakurikiranywe, detain van cyangwa se imodoka itwara abakurikiranyweho, muri kubona iyitwa abanyamakuru, amakamera ba Pionika, abandi yande ba Ruvuyanga bari bahari, ndiri kubona abitwa ba Karabutoni Kibonge bari bahari, ni benshi cyane bari bahari bategereje kumva ngo se birarangira gute, biragenda biti, biragenda gute. Imfungwa zari zambaye n'ubundi zambaye icyatsi kibisi nk'ibisanzwe. Mu by'ukuri rero ni iby'agaciro, ni ibyishimo ku mpande zombi, ababyeyi barize, abantu bose barimo barira, abantu bose barimo barira bavuga bati Mana afasha bano bantu batahe. Njye naravuze ko utwa Jangwani nibura ari ukwiye kugira gute, ari ukwiye gucira inkoni zamba, kurikije ko nabyumvaga yagomba gucira inkoni zamba, kubera ko ubwe rwose wabonaga ko nta kintu na kimwe ameze nk'inosete mwana urubanza gukora umufana w'ikipe, ariko urukiko rusuzumye rusanze nta n'umwe ukwiye gukurikiranwa afunze. Mbibutse ko uyu munsi tariki 18 z'ukwezi kwa 8 2025 ni isomwa ry'urubanza kubijyanye no gufungwa no gufungurwa by'agateganyo. Ntubyitiranye rero n'iki, ntubyitiranye no kuba barangije kuburana aho, ntabwo birangije kuburana, ahubwo ni ukwifungwa, ari fungwa by'agateganyo. Bivuze ngo urubanza rugiye kujya aho bita mu mizi, none bagiye kujya baburana mu mizi, ahubwo icyo abantu bishimiye ni ukuvuga ngo bazakurikiranwa bafunze cyangwa bazakurikiranwa bari hanze. Ubwo rero niba ukunda urubuga rw'imikino, niba ukunda amakuru ya siporo, niba ukunda Anta, ubwo ndi kuvuga abakurikirana RBA, ubwo ndi kuvuga abakurikirana SKFM, ndi kuvuga abakurikirana Anta biganiro hose gakorera kuri platform zitandukanye, yagurisha anagura abakinnyi, anarangira amakipe abakinnyi. Niba ukurikirana uwitwa Jangwane ku bakunzi b'umupira w'amaguru, bose mbifuriza cyangwa se mbabwire ngo ishime unezerwe, kubera ko abasore banyu bari hanze utuvugana.
amakuru rero ukwiye kumenya n'ayahe ni bande basigayemo bagiye n'ubundi gukurikiranwa bafunze. Harimo uwitwa Kagimbura, abantu baramuzi cyane cyane bakurikira ibijyanye na sport baramuzi. Undi yitwa Umutoni Penina, nawe azakurikiranwa afunze. Undi yitwa Umurungi Penina. Yes, Umurungi Penina, Umutoni Penina na Kagimbura nibo bantu basigaye bagiye gukurikiranwa bafunze. Ubwo rero tutitaye mu nzira byaciyemo, tutitaye ku rubanza rwagenze, tutitaye ukuntu byatinze, twishimiye ko bavandimwe, twishimiye ko abantu bacu bari hanze bameze neza, bagiye kugaruka mu buzima busanzwe. Ishimwe unezerwe, izi ni breaking news, ndi ku rukiko, muri kubibona ko ndi ku rukiko. Ubwo rero mbega ibyishimo muri rubanda. Nizere ko munezerewe cyane, nizere ko mufite amahoro, nizere ko munezerewe cyane. Wewe ninde ubyakira ute kuba bano bantu Jangwani, Rikari, Mucyo Anta na Rugaju bagiye kuba bari hanze? Ndetse kandi amakuru avuga yuko niyo bamaze kugusomera gutya ugomba guhita utaha, ntabwo bagomba kurarama kuko nyine hariya n'ahantu hajya abantu bakurikiranwe kubera inkiko. Guhita usohoka rero ni ako kanya, ni direct. Mbifuriza ko mu by'ukuri bagiye gusubira mu buzima busanzwe, bakagenda bagasubira mu byo bakoraga. Ubwo rero mbivuze nihuta kugira ngo mbahe breaking zaza ako kanya. Ubwo mukurikirane mu biganiro by'ubutaha, nabizi bazagenda babivuga inkuru zabo ku maradiyo no ku mbuga zabo nkoranyambaga, uzabikurikira. Ujye ku mbuga nkoranyambaga zanjye nabipostinze hirya no hino kuri Mupagasi, byose urabibona. Ubwo rero duhure kuri DPTV Rwanda, duhurire n'ahetse n'ahandi hatandukanye, tubisesengura byose uko byakaba. Ariko ndagira nkubaze ngo wakiriye gute kino cyemezo cy'urukiko? Ubyakiriye ute? Ese wumvaga n'ubundi wumvaga ari nde uri kurengana? Wumvaga ari nde wagombaga kuba atariyo? Wumvaga mu by'ukuri wumvaga kuba bari hariya wabyumva gute? Ni ibiki kije mu mutima ukimara kumva ino nkuru nziza cyane? Imana ishimwe ku bwabo, ibihe byiza. Ye nitwa Mupagasi, bye bye. Mu by'ukuri rero nemeza ko abantu bose barishimye, cyane cyane bafite abastari bakunda bari bakurikiranywe bafunze cyangwa se bari hariya ku Murindi. Urukiko rwa gisirikare rukorera ahangaha ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruri Nyamirambo, ni mu karere ka Nyarugenge, rwanzuye yuko uwitwa Jangwani, ubwo ndababwira abo musanzwe mbege muzi, ndababwira uwitwa Jangwani, ndababwira uwitwa Rugaju Rigani, ndababwira ndetse n'uwitwa Mucyo Anta, ndababwira abastari ndetse n'abandi bantu, ukuyemo Umutoni Penina, ukuyemo Umurungi Penina, abandi bose, ukuyemo n'uwitwa Kagimbura, abandi bose urukiko rutegetse ko barekurwa bakajya bakurikiranwa bari hehe? Bari hanze. Mbibutse ko gutabwa muri yombi kwa bano bantu kwatangiye tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi, bagatangira gukurikiranwa. Barimo Rugaju Rigani cyangwa se Ndayishimiye Rigani, barimo n'uwitwa Jangwani, barimo witwa abitwa ba Kagimbura, abitwa ni benshi cyane batandukanye, abacuruzi banyuranye. Ariko ngenda kubwira busanzwe uzi ari umwe baba Jangwani, ba Anta, ba Rikari, ndetse nande n'uwitwa Mucyo Anta. Bose rero ni isomwa ry'urubanza yari riteganyije kuza kusomwa kuri uyu nguyu 26 z'ukwezi kwa 8 2025. Bivuga yuko byagomba gutangira isaha y'isa 4, ariko urukiko kugira ngo rwisuganye cyangwa se ruze neza, nuko byatangiye kwisa, nuko batangiye gusoma ku isaha y'isa 7. Saa y'isa 7 ntabwo binatinze rwose, ntabwo bitinze, kubera ko icyari kureba no kuvuga ngo ese bano bantu tuzabakurikirana bafunze cyangwa turabakurikirana bari hanze. Mbibutse ko tariki 18 yagomba gusoma n'urubanza, ariko rugasubikwa bitewe nuko bamwe na bamwe urukiko rwari rutaramara kugira gute, rwari rutaramara gukusanya dosiye zose cyangwa se no kwandika urubanza rwose uko rwakabaye. Ubwo rero ku rukiko muri kureba amashusho ukuntu hari hameze, hari abantu benshi cyane ku rukiko, harateraniye abantu benshi cyane, inshuti n'abavandimwe baje kumva urubanza rw'inshuti zabo, baje kumva urubanza rw'abantu babo, baje kumva abamotari bahagaze. Muri kubona mu by'ukuri abanyamakuru, muri kubona imodoka yo izana imfungwa cyangwa se izana abakurikiranywe, detain van cyangwa se imodoka itwara abakurikiranyweho. Muri kubona iyitwa abanyamakuru, amakamera, ba Pionika, abandi yande ba Ruvuyanga bari bahari. Ndiri kubona abitwa ba Karabutoni Kibonge bari bahari. Ni benshi cyane bari bahari bategereje kumva ngo se birarangira gute, biragenda biti. Biragenda gute? Imfungwa zari zambaye n'ubundi zambaye icyatsi kibisi nk'ibisanzwe. Mu by'ukuri rero ni iby'agaciro, ni ibyishimo ku mpande zombi. Ababyeyi barize, abantu bose barimo barira, abantu bose barimo barira bavuga bati Mana afasha bano bantu batahe. Njye naravuze ko utwa Jangwani nibura ari ukwiye kugira gute, ari ukwiye
gucira inkoni zamba kurikije uko nabyumvaga yagomba gucira inkoni zamba kubera ko ubwe rwose wabonaga ko nta kintu na kimwe ameze nk'inoseti mwana urubanza gukora umufana w'ikipe ariko urukiko rusuzumye rusanze nta n'umwe ukwiye gukurikiranwa afunze. Mbibutse ko uyu munsi tariki 18 z'ukwezi kwa 8 2025 ni isomwa ry'urubanza kubijyanye no gufungwa no gufungurwa by'agateganyo. Ntubyitiranye rero n'iki, ntubyitiranye no kuba barangije kuburana aho ntabwo birangije kuburana ahubwo ni ukwifungwa ari fungwa by'agateganyo. Bivuze ngo urubanza rugiye kujya aho bita mu mizi none bagiye kujya baburana mu mizi ahubwo icyo abantu bishimiye no kuvuga ngo bazakurikiranwa bafunze cyangwa bazakurikiranwa bari hanze. Ubwo rero niba ukunda urubuga rw'imikino, niba ukunda amakuru ya siporo, niba ukunda anta, ubwo ndi kuvuga bakurikirana RBA, ubwo ndi kuvuga bakurikirana SKFM, ndi kuvuga bakurikirana anta biganiro hose gakorera kuri platform zitandukanye yagurisha anagura abakinnyi narangira amakipe abakinnyi. Niba ukurikirana uwitwa Jangwane ku bakunzi b'umupira w'amaguru bose mbifuriza cyangwa se mbabwire ngo ishime unezerwe kubera ko abasore banyu bari hanze utuvugana. Amakuru rero ukwiye kumenya ni bande basigayemo bagiye n'ubundi gukurikiranwa bafunze. Harimo uwitwa Kagimbura, abantu baramuzi cyane cyane bakurikira ibijyanye na sport baramuzi. Undi yitwa Umutoni Penina nawe azakurikiranwa afunze. Undi yitwa Umurungi Penina, yes Umurungi Penina, Umutoni Penina na Kagimbura nibo bantu basigaye